twongeye kubaha ikaze kandi turabasuhuje mwebwe abakurikiye Izuba News TV. Ahangaha ku Izuba News TV tubagezaho amakuru yose yo mu karere u Rwanda ruherereyemo. Nge nk'ibisanzwe yabagezaho ndi Claude Hategekimana. Uyu munsi ariko tugarukanye amakuru adasanzwe, cyane cyane na amakuru y'ubusesenguzi. Mwari mumenyereye ko mbagezaho amakuru arimo za updates, ariko kuri uyu munsi turagendera ku makuru y'ubusesenguzi. Muri aya makuru rero umuntu atanga ubusesenguzi ashingiye uko abona ikintu, ariko ahanini agashingira ku makuru ariho ari kuvugwa. Dore ingingo rero tugiye gusesengura muri iyi minota mikeya tugiye kumarana. Mu Rwanda, duhereye hano iwacu mu Rwanda, nuko guhera ku munsi w'ejo hari tariki ya 13 Werurwe 2024, Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wa Tanzaniya ari mu Rwanda mu ruzinduko agomba kuhamara iminsi 4. Mu byatangajwe na Presidence y'u Rwanda ngo nugukomeza umubano w'ibihugu byombi, harimo iby'ubucuruzi, ububanyi n'amahanga, ubutwererane n'ibindi. Ariko nyamara hari abasanga uruzinduko rw'uyu Minisitiri w'Intebe cyangwa Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wa Tanzaniya January Makamba rufite aho ruhuriye n'ikibazo cyo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ibi turaza kubigarukaho mu kanya mu buryo bw'ubusesenguzi. Indi ngingo turaganiraho n'umugabo witwa Gen Bunyoni. Uyu yahoze ari igikomerezwa mu butegetsi bwa CNDD FDD. Gen Bunyoni yafunzwe mu kwezi kwa gatanu umwaka ushize wa 2023. Mu minsi yashize polisi n'izindi nzego zishinzwe umutekano zagiye kumusaka iwe mu rugo, nago aho yari afungiwe muri gereza zimwaka telefone. Kuri ubu rero hari amakuru agaragaza ibyavuye muri iyi telefone cyangwa se ibyizi nzego z'umutekano mu gihugu cy'u Burundi zabonye muri iyi telefone ya Bunyoni, ndetse bivugwa ko ari ibintu bikomeye cyane, birimo abantu bamwe bakomeye muri CNDD-FDD ngo bari bafatanyije umugambi na Bunyoni wo guhirika ubutegetsi bwa nkuru nziza. Turaza no kurangiriza gato ku kibazo cya 23 iri kwerekeza muri teritware ya Walikale. M23 ikaba iri kujya mu bice noneho bikungahaye ku mabuye y'agaciro, nyuma yaho uyu mutwe wari umaze igihe urwanira muri teritwari ya Rucuru, muri teritwari ya Masisi, muri teritwari ya Nyiragongo, ariko n'uduce yari yarafashe tukaba tutarimo ubukungu bw'amabuye y'agaciro. Kuri ubu rero M23 iri kwerekeza za Walikale, za Rubero, bikagaragara ko tageti ari ugufata ahantu hakungahaye ku mabuye y'agaciro. Biraha iki izihe mbaraga M23? Birazongerera izihe mbaraga cyane cyane mu bya diplomasi, kuko byakunze kugaragara ko ibihugu byinshi ku isi bihanze amaso mu burasirazuba bwa Kongo biba bikurikiye inyungu cyangwa se umutungo kamere uhabarizwa. M23 yari imaze igihe idahabwa agaciro cyangwa se ngo diplomasi yayo yumvuga cyane ku ruhando mpuzamahanga. Bamwe bakavuga ko ari uko yafashe uduce tudafite umumaro cyangwa se aba bazungu n'abandi miryango ikomeye badaha agaciro kuko nta mabuye y'agaciro turimo. Kuri ubu rero iri kwerekeza za Walikale, yafashe agace ka Pinga ni muri Walikale. M23 ikagenda isatira ibice bikungahaye cyangwa se ibinombe by'amabuye y'agaciro. Birayifasha iki muri diplomasi? Ibi ngibi nabyo nibyo tugiye kugarukaho mu ngingo zacu. Reka duhere rero ku ingingo y'uyu guverinoma ya Tanzaniya yohereje Minisitiri wayo w'Ububanyi n'Amahanga mu Rwanda. Uyu akaba yitwa January Makamba, ni Minister of Foreign Affairs nk'uko iki kinyamakuru Tarifa gikorera mu Rwanda kibivuga. Wenda mu magambo make cyanditse mu Cyongereza nyagusubiriyemo, aragira ati: The government of Tanzania has sent to Rwanda January Makamba, Minister of Foreign Affairs, and Eastern Africa Cooperation, accompanied by a delegation with the aim of further boosting ties between the two countries. While in Rwanda capital Kigali, the delegation met with the President of Rwanda Paul Kagame at Village Urugwiro on Wednesday. Hano mwumvishemo ikintu bavuga ngo gukora gustrengtheninga icyo yise hano gustrengtheninga cyangwa se boosting ties between the two countries, further boosting ties between the two countries. Hano nugukaza ngo umubano uri hagati cyangwa kukomeza wari usanzwe uhari, ubwo nukukomeza hagati y'ibihugu byombi. Iyo niyo diplomasi cyangwa se
ibyo nibyo bitangazwa na presidence y'u Rwanda, cyo kimwe nk'uko binatangazwa na presidence ya Tanzania. Ariko andi makuru ari inyuma avuga ko uyu muminisitiri w'ububanyi n'amahanga akaba anashinzwe akarere k'ibiyaga bigari, Foreign Affairs and Eastern Africa Cooperation accompanied by delegation, bashobora kuba baje mu Rwanda muri gahunda yo kuganira n'u Rwanda ku kibazo cy'umutekano muke mu burasirazuba bwa Kongo. Kuzihe mpamvu rero? Tanzania ni igihugu kiri mu muryango wa EAC, ariko cyanze nkana kohereza abasirikare bacyo mu ngabo za EAC zoherejwe mu burasirazuba bwa Kongo. Ahubwo Tanzania yohereza ingabo muri muryango wa SADC, ndetse zinariyo yanoherejeyo Space Force yayo. Twibukiranye ko izi ngabo za Tanzania amakuru avuga ko zanze kujya mu butumwa bwa EAC, kuko ubutumwa bwa EAC ngo butari bufite manda yo kurwana. Ni ukuvuga ngo Tanzania yo yifuza ko M23 ivaho ikarimbuka. Ikibigaragaza nuko Tanzania yatanze abasirikare mu muryango wa SADC kubera ko yari ifite misiyo yo kurwana. Ibyo ngibyo byo byavuzwe kenshi, birazwi. Special Force ya Tanzania iriyo, ariko kuva Tanzania yagera hariya yohereza na Special Force yayo, kugeza ubu M23 irarushaho kugenda ifata ibindi bice, ari nako itsinda intambara. Naberetse ko teritwari ya Rucuru hafi ya yose iburakanya Bayonga, ndetse M23 yamajije kwinjira muri Walikale, agace ka Pinga ka mbere kaba yagafashe. Izi ngabo za Tanzania zari deployed ahitwa muri za Masisi. M23 yazifatanye uduce twinshi hano muri Masisi, kuko kuva zahagera M23 yafashe za Muremure, ifata za Ishasha n'ahandi. Amakuru rero amwe aturuka muri Tanzania aravuga ko igihugu cya Tanzania ubu cyamaje kubona ko intambara yo mu burasirazuba bwa Kongo ikomeye cyane, noneho kikabona ko hakenewe kuganira n'u Rwanda. Ahangaha kubera iki kurwanira n'u Rwanda? Guverinoma ya Kongo ishinja u Rwanda gutera inkunga M23. U Rwanda narwo rugashinja Kongo gutera inkunga umutwe wa FDLR. Kongo igaragaza ko imbaraga nyinshi za M23 zituruka mu Rwanda. Hano rero Tanzania ikaba ngishaka kwicarana n'u Rwanda kugira ngo iki kibazo kibe cyakemuka mu buryo butari ubw'intambara, dore ko ahanini iki gihugu cya Tanzania cyohereje ingabo mu burasirazuba bwa Kongo, ariko kikabona ko iyi ntambara itoroshye. Ibyo kuvuga ngo urazana intambara, urazana amasasu, bakavona ko ari ibintu bigoranye cyane, bashobora kuzapfira abasirikare benshi ba Tanzania, bigateza umwuka mubi mu bihugu by'akarere k'ibiyaga bigari, ndetse intambara ikaba yakwira no mu bindi bihugu byo mu karere k'ibiyaga bigari. Kandi tunibukiranye ko hari n'ikindi kibazo cyo muri Tanzania, ku mupaka Tanzania ihuza na Mozambique, yuko hari abantu cyangwa se imitwe yitwaje intwari ituruka muri Tanzania, iyi ni ibyihebe ngo ijya guhungabanya umutekano mu duce twegeranye na Tanzania. Bamwe mu bantu barwanya ubutegetsi bw'u Rwanda, usibye ko ibi ngibi byo ntabiha agaciro, bagaragaje ko ngo u Rwanda ruciye mu ngabo zarwo ziri muri Mozambique ngo rushaka guhungabanya Tanzania, ariko ibi ni bidafite fact. Gusa ngewe amakuru mfite ari guturuka mu bantu bamwe, ntatangaza amazina yabo, ku mpamvu z'umutekano wabo, bavuga ko Tanzania ubu ngubu ishaka kwegera u Rwanda kugira ngo bakemure ikibazo cya Kongo binyuze mu nzira z'amahoro, atari inzira y'intambara nk'uko nabikubwiye, kuko Tanzania ibona ko intambara igoranye, ishobora gufata akarere k'ibiyaga bigari kose. Nabo ubwo Tanzania nayo iri mu karere k'ibiyaga bigari, birumvikana. Aha rero bakaba bari kugabanya icyo bita riske, bagendeye ku byifuzo bya Tshisekedi by'uko ngo u Rwanda ari rwo rutera Kongo cyangwa rufasha M23. Ubwo nabo batangiye kwegera u Rwanda, barebe se dukora iki, niki cyagarura amahoro. Ariko benshi bakabona ko aya mahoro ataboneka mu gihe abanyekongo bavuga ikinyarwanda mu bwoko bw'abatutsi bataharahabwa uburenganzira bwabo ngo batahe. Ikindi, umutwe wa FDLR mu gihe utararanduka muri Kongo ugikorana na guverinoma ya Kongo, iki kibazo ntago kizapfa gukemuka. Hari na revendication za M23, harimo niyo navuze yuko abanyekongo bavuga ikinyarwanda bamaze n'iminsi bigaragambya, nabo batazemera guhera mu mahanga, bashobora kuzakomeza gufata intwaro, cyangwa se Kongo ikumvishwa ko bagomba gutaha iwabo. Akarero kari mu tuzi tumwe Tanzania yatangiye gufata mu biganza byayo, ariko ikabona ko itabishobora yonyine itegereye u Rwanda.
iki kibazo cya FDLR bakakiganiraho bakareba uko guverinoma ya Kongo yagikemura, impunzi z'abanyekongo bavuga ikinyarwanda harimo n'iziri mu Rwanda zigacyurwa iwabo. Tanzaniya rero igasanga imbaraga yatangiye gushiramo mu bya gisirikare zishobora kuzafata ubusa, ahubwo umutekano muke mu karere k'ibiyaga bigaruka ukaba warushaho gukomera. Kandi nkuko nabikubwiye, Tanzaniya nayo iri muri yase, iri mu karere k'ibiyaga bigari, nuko nkuko bihagaze. Noneho reka tunyarukire mu gihugu cy'u Burundi. Nkuko nari nabikubwiye, mu gihugu cy'u Burundi havugwa ifungwa rya General Gen Bunyoni mu kwezi kwa gatanu umwaka ushize w'2023. Nkuko mubizi, Bunyoni yari ministre w'intebe, ariko akaba ari umwe mu bantu bari bahategerejweho kuzasimbura Perezida Pierre Nkurunziza. Pierre Nkurunziza rero ntago yigeze amuha uwo mwanya nyuma yo gusuzuma Bunyoni ngo bagasanga ari umuntu wo kutizerwa, babuha Perezida Evariste Ndayishimiye akijyaho. Ntago byashimishije Bunyoni nubwo bakoranye igihe. Bunyoni agashinjwa kuba yaraho maze igihe ari mu migambi yo kumuhirika, kugeza ubwo Perezida Evariste Ndayishimiye amufunze mu kwezi kwa gatanu. Ibyo ntago ndabigarukaho cyane, byaranavuzwe cyane, ahubwo ndagaruka kuri dosiye iriho ubungubu nagiraga mbigusobanurireho gato. Dosiye iriho ubungubu rero ni hashize igihe gito uyu nguyu Bunyoni atawe muri yombi, ndetse inzego zishinzwe umutekano zijya kumusaka hafungiwe muri gereza. Zimusatse zamwatse telefone. Iyo telefone kugeza ubu yari itaravugwa, ese inzego z'umutekano zabonye iki, ni igiki kihishemo, ni igiki cyatumye bajya kumusaka kugira bafate iyo telefone. Nubwo hari amakuru agifatwa cyangwa se bakijya kumusaka byavugwaga ko ari gukoresha telefone mu buryo butemewe, ariko hari andi mabanga yatangiye kujya hanze. Inzego z'umutekano mu Burundi zatangiye kubona mw'iyo telefone, cyangwa se zanabonye, akaba yatangiye kubacika ndetse ajya hanze, amwacicikana ku mbuga nkoranyambaga. Hari amakuru yatanzwe n'uwitwa Umuhanuzi Media, uyu ni umunyamakuru w'i Burundi, kuri kese ya Bunyoni, avuga ngo reka manze nisome mu Gifaransa. Iragira iti: alerte, un document circulé sur WhatsApp depuis quelques heures. Apparemment, le contenu du téléphone de Bunyoni serait sur le point d'être révélé par certaines personnes mécontentes au sein du pouvoir CNDD-FDD. Des emails, des messages WhatsApp, des enregistrements d'appels, etc. Iki kibazo cya Bunyoni rero, iyi nkuru nkuko muyumva, nuko muri telefone ya Bunyoni basanzemo abantu yavuganaga nabo kandi bibikomerezwa mu ishaka rya CNDD-FDD, bari bahuje umugambi wo guhasha cyangwa se wo guhirika Perezida Evariste Ndayishimiye. Aba bantu bavuzwe na bari ku ruhande rwa Bunyoni, nyine bari bahuje umugambi nkuko mbikubwiye, nubwo amazina yabo atarajya hanze, ariko biravugwa ko inzego z'umutekano mu Burundi nubwo ziri kubigira ibanga. Aya makuru rwose, hari abantu bibikomerezwa basanzwe muri telefone ya Bunyoni bakorana za message bavugana, ariko cyane cyane ku bintu by'ibanga birimo guhirika wari perezida wabo ari Evariste Ndayishimiye. Aha ngaha bakanagaragaza ko uru rupfu rwe nako urupfu rw'uwitwa General Bizimana Godefroid uheruka kugwa ejo bundi mu gihugu cya Kenya, bikanavugwa ko yishwe n'uburozi nkuko nabikubwiye mu nkuru yabanjirije. Uyu nawe ngo nicyo ashobora kubazira, kuko ngo yarozwe n'abandi bantu bo washigikiye Perezida Evariste Ndayishimiye, akaba nawe ngo yarari mu uwo mugambi, cyangwa se akaba ari umwe mu basanzwe mw'iyo telefone ya Bunyoni, bari bahuje umugambi na Bunyoni, ndetse ibi ngo bikaba ari byo byamuviriyemo urupfu aho yarozwe nkuko byatangajwe. Ariko ngibi bikubiye n'ubundi muri gahunda ndende yo kwerimina bano bantu bose buke bukeya. Uwa mbere wavuzwe ni General Bizimana Godefroid warozwe, ariko arogwa kubera ko mw'iyo telefone yafatanywe Bunyoni nawe bamusanzemo ko bagiranaga ibiganiro birwanya Perezida Evariste Ndayishimiye. Uwo nguwo rero yaciyeho. Andi makuru rero avuga ko harimo n'abandi bajenerale bakomeye muri CNDD-FDD, abanyapolitike mw'iri shyaka riri ku butegetsi mu Burundi, nabo basanzwe mw'iyo telefone
kandi amakuru avuga ko igihe kizagera bakazajya bagenda bicwa buke buke, batishwe barashwe, ahubwo bishwe n'impanuka, abandi bishwe n'uburwayi, nk'uko byagaragaye ko uyu nguyu General Bizimana Godfrey yishwe n'uburwayi, ariko ubu ngubu amakuru ari kugenda agaragara nuko ibizame bya nyuma ngo bigaragaza ko yishwe n'uburozi. Ikiriho rero ni uko ubu mu ishyaka CNDD-FDD riri ku mutegetsi mu Burundi ryacitsemo ibice bibiri, ari naho hari guturuka ibibazo byose. Hari abashigikiye Bunyoni, hari n'abashigikiye Evariste Ndayishimiye ku mpamvu ziri politike no kudahuza imirongo ya politike. Abashigikiye Evariste Ndayishimiye ubu ngubu barakomeye, bafite imyanya ikomeye, harimo n'abashigikiye Bunyoni bagifite imyanya ikomeye ariko bacungishwa ijisho, bameze nk'abacecetse kuko nabo babyikeka, ariko uko guhangana mu ishyaka CNDD-FDD nuko guhagaze, naho ngaho iyo kese ya Bunyoni igeze. Noneho reka duhite tujya ku nkuru ya nyuma. Hano ntago ndi bubatindire rwose kugira ngo mutaza kurambirwa, ariko noneho reka duhite tujya ku nkuru ya M23. Ubu ngubu umutwe wa M23 wafashe agace ka Pinga. Agace ka Pinga kari muri teritwari ya Walikale. Iyi teritwari ni imwe muri teritwari ya M23 itari yakageramo, ndetse kuva M23 yashingwa itaraba za CNDP, kuko habanje RCD Goma, haza CNDP ya Barurankunda, ari naho haje kuva M23. Kuva M23 rero yakwitwa M23 yari itarabasha kugira ubushobozi bwo kugera mu yindi teritwari harimo n'iyi ya Walikale. Kuri ubu M23 yageze muri teritwari ya Walikale, yamaje gufata agace ka Pinga. Dore rero ikintu abasesenguzi bavuga ku busobanuro bwa M23 n'impamvu iri gufata iki cyerekezo. Nari nabikubwiyeho mbere mu buryo buri mahushura, ariko reka nongere mbigusobanuriremo tunarangiza iyi nkuru. Agace ka Walikale n'utwo duce twa Rubero, ngira ngo hari n'akandi gace bavuga kitwa za Karehe. Utwo n'uduce dukungahaye cyane ku mabuye y'agaciro, za zahabu ni nyinshi cyane mu utwo duce. Kugeza ubu M23 yari itarafata agace. Tugiye no kureba muri teritwari ya Masisi nka za Rubaya, ahantu habarizwa amabuye y'agaciro, ntabwo M23 yari yakahagera. Ifite bino bice bivuye za Karuba, ukazamuka za Mushaki, ugakomeza, ariko ntiragera muri Rubaya no muri Masisi zone. Kandi aho niho habarirwa amabuye y'agaciro menshi, arimo za Tromarine, za Kobalte, za Kasikereti n'izindi izingizi bita za Koruta ni habarizwa. Aho rero M23 nirahagera nubwo ifite igice kinini muri Masisi. No muri Rucuru nuko byari bimeze. Ariko noneho amakuru aturuka hano muri Kongo, namwe dukesha bamwe mu bantu bo muri M23 n'abasesenguzi batandukanye bashingiye ku cyerekezo M23 iri gufata yerekeza hano muri Walikale hakungaye ku mabuye y'agaciro, nuko uyu mutwe noneho igihe umaze urwana hashize imyaka 2 hafi n'igice, nawo ngukeneye ubushobozi mu buryo bw'amafaranga. Aya mafaranga rero nta kuntu M23 izayabona, nubwo hari abaditera inkunga, harimo abanyekongo bavuga ikinyarwanda, hari n'abandi bavugwa ariko batabyemera. M23 ikeneye ubushobozi bw'amafaranga, akaba ariyo mpamvu iri kwerekeza muri teritwari za Walikale, ahantu hari amabuye y'agaciro, noneho izabashe gukora ubwo bucuruzi, igura intwaro zikomeye, igure intwaro zizabasha guhangana na za Sukhoi n'aya madrone ya FARDC, nubwo kugeza ubu hari izo M23 yamajije kubona, ariko ikeneye izindi zisumbuyeho, kuko bigaragara ko uru rugamba ruri kwivangamo abanyamahanga benshi n'abacancuro rushobora kuzakomera. M23 ikaba yaragaragaje imbaraga z'intambara yo ku butaka, ariko ikaba ikeneye ngo intwaro zikomeye zishobora kuzahangana n'iri huriro mu gihe Kinshasa yakomeza kwinangira yanga ibiganiro. Ariko hano hari n'ikindi kintu cyo ku rwego rwa diplomasi. Twabonye ko hari ibihugu nka za Amerika, Ubufaransa, Ubwongereza, ubundi tuzi ko ibyo bihugu ari byo byari bimaze igihe biyoboye isi. Iyo ni bloc occidental irimo ikubiyemo ibihugu byinshi biri mu muryango wa NATO. Ubwo harimo Ubwongereza, Ubufaransa, harimo Amerika iri imbere inabiyoboye ibihugu, hakazamo wenda n'indi miryango irimo ONU n'indi miryango mpuzamahanga irengera uburenganzira bwa muntu. Gusa aba bashinjwa kuba bo bareba inyungu zihe rero. Bazi neza ko M23 irwanira abanyekongo bavuga ikinyarwanda n'ubwoko bw'abatutsi bari mu nkambi, kandi izo nkambi zirahari, HCR nayo izifasha. Izo mpunzi nyinshi ziri iwabo, ariko iki kibazo ntago bashaka kucyumva, ahubwo barabwira M23 ngo mushire intwaro hasi muhagarike intambara. Kuzihe mpamvu? Hari amakuru avuga ko muri politike ya Kongo, guverinoma ya Kongo igenda yegera
ibi bihugu byo muri Amerika, Ubufaransa, Ubwongereza, ikabereka inyungu bashobora gukura muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu gihe bakwemera kotsa igitutu M23 igashira intwaro hasi. Hano birumvikana n'amabuye y'agaciro abarizwa muri Kongo, akaba ariyo mpamvu bino bihugu bya za Amerika, ibindi bihugu bikomakomeye bikomeza gusaba M23 gushira intwaro hasi, nubwo bigira gutya bikavuga ati Kongo nawe gerageza guhagarika gukorana n'imitwe yitwaje intwaro. Hano rero iyi diplomasi ya Kongo hanini usanga ishingiye ku uyu mutungo kamere, ari nayo mpamvu ibona support diplomatique ku bihugu bikomeye, ku miryango mpuzamahanga itandukanye, ku bihugu birimo ibya SADC nabyo ntago byaziye ubusa. Burundi twabarabonye buza, abacancuro baraza, hano niho rushingiye kuko Kongo iturufu ishira imbere ari amabuye y'agaciro. M23 rero nayo mu gihe yabigeze muri Walikare igafata ibice bitandukanye, bizatuma nayo ibona abafatanya bikorwa barimo ibihugu by'amahanga bikomeye, barimo imiryango mpuzamahanga itandukanye ishobora kuzashyigikira M23 mu rwego rwa diplomasi, ariko nayo ikazaba ishingiye ku ibyo bice M23 izaba yarafashe birimo amabuye y'agaciro. Ubwo birumvikana nayo yagira inyungu ikura mu ibi bice mu gihe yazamura ijwi rirengera M23 muri diplomasi. Ngira ngo ibi ngibi ni ibintu namwe muhita mwumva niba muzi igihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Izi ngingo rero twaganiraga naha tuzishoreje. Ngewe wabagezagaho aya makuru ari mu busesenguzi ndi Claude Hategekimana. Caho hano ni ku Izuba News TV, tubagezaho amakuru mu karere Rwanda ruherereyemo, ariko nyamuneka mbasaba gukora like, share na subscribe kugira ngo ibiganiro byacu bijye bibasha kubagereraho igihe, kandi munadutere akanyabugabo ko gukomeza kubashakira amakuru yo mu karere k'ibiyaga bigari, arimo diplomasi, politike n'intambara muri aka karere u Rwanda ruherereyemo. Murakoze, musigarana amahoro y'Uwiteka.